Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari alayasimi iliyatohari al mustafa min mundore atoiril mundore yazdadu shauki kulam ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أم تغين الله سبحانه وتعالى فيك وشيطان تورم بارين أبدا من الله سبحانه وتعالى تبارك ماي كسلك على ربك صلى الله عليه وسلم أسبتنا القرآن نسول الله سبحانه وتعالى يعني نافه قال لي ألا نكبوني أكمل كنا أشياء على ربك صلى الله عليه وسلم كانوا من بيع الله سبحانه وتعالى يرى قال لي ألا بسلك على ربك أنا كمل كو كم كم مؤمن من نندر على يلا نندر على ربك صلى الله عليه وسلم ككرا يلا فأنا كسلك على ربك السلام عند الله كفاي أمسكاك صلي ولي نمان دوندي أنا مشكور الناس على مشكور الله ما هو متسكا ما هو بركة حلو تيجي تسكا على يرى بركة الله سبحانه وتعالى يا شيري الكرب صلى الله عليه وسلم ناني نانوفه الكرب بكون نانوفه جليا داي الكرب صلى الله عليه وسلم جنا كا ولدكو مدكو بلا فاكرة توما مانجي فاتورا كبر ودكو ويرلا كسبوك مني كوا برادا كلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جانغو أنغا تشنتلي كامنه o senge ala ko kanga solke ko de sara anga sanu tseka sara anga warseka sara aslama chamana musoma ay to anga dugo ke alkraba na bonawi anga dugo ke alkraba ka sahaba geturawi munu ni alkraba satuma deme foka tien tle sama ka bo keneka fo on nya soro allah subhanahu wa ta'ala ka kishin ne ma chama ke uka aslama na borola ambe folidi alsalama chema ana musoma ma ninyi aywa anga seki damene ne Allah subhanahu wa ta'ala ka time ambulo herala ambi duko ke anyira kunye ka duko nyini arsama foro jama kulufe ibadallah usikum bi taqwallahi alazim mu'minu bal alsalamu ba Allah di nyira kun la dele ko ayto nga je nga sara Allah subhanahu wa ta'ala ni wa uhadhirukum min ma'siyatihi da'iyati ila azabihi alalim ba Allah di nyira kun la dele ko ayto nga nzembo Allah subhanahu wa ta'ala ko tala Allah subhanahu wa ta'ala ko nga minge ayto ngo ke aziko dama jirala Allah subhanahu wa ta'ala ko ngamin to ay to ngo to an zego da majirala alislamu afode ma ko Allah subhanahu wa ta'ala nyesrani wa alamu annana jalasna bi manillahi wa karamihi fawqa al-minbari fi al-jalsati al-20 Allah subhanahu wa ta'ala ka fon siriya an Allah subhanahu wa ta'ala ka bunye kono ni yazikele sekim mukanana wa fihi yatimmu lana liwudu insha Allah ta'ala na Allah ta'ala sanama ni zikindela alaka getura al-khadartiki سيتم لنا الوضوء أبنا سلجي دكني أني سليكو ما بنا مسما الله سبحانه وتعالى فنسر لمني أيوة نايو كفو كتابو كنو أبنا دكني أني نزكينا أمي دكوك أفتوكو نيوما أنا فهمتوكو نيوما على كونو كياما وقبل الخوض في المقصد ينانغدو أيوة أنغلا نينا نسأل الله سبحانه وتعالى أمي الله سبحانه وتعالى ديلي أن يوفقنا الصواب في جميع ما نقول ونفعل الله سبحانه وتعالى كان بسبب ما أنك كتا أنك فتا بلا جليلا أسلام بافا كادو أن الفقه قبل العمل بارا فاموني بارا نيدوني كاكلان كاشيدو ودي كونيدو بارا يركليني حتى لازم نفاموني يواجب بليدي نيني يواجب بليدي السلام تشما أنا مسماما لذلك بواب البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتابه وسماه ودك كما بخاري أي بونا دو دايل أكا كتابه بخاري يبكتا كالكرا صلى الله عليه وسلم كهد سوفارا نيونغا بخاري تيجي الله سبحانه وتعالى كجترا دو بخاري كو الله سبحانه وتعالى دما دبانيا دو بخاري كجورو سلامية كونو ما تسكنا نو أيو دالا نيكا سكيرو كلي غونا تابي بخاري يا دوكو سلامية
donda de b'a la silamɛya tɛ se ka sɔrɔ n'i ma don a da fɛ o la Bukhari ye bonda dɔ kɛ a ka kitabu la samma dhalika al-babu a y'o bonda in tɔgɔ wele ko babu nin ye bonda ye al-ilmu qabla al-qawli wal-amal kalan faamuya sɔrɔli o de bɛ kɔn kuma ani baara kɛli ɲɛ ka fi ko kala ka diinɛ baara kɛcogo dɔn o de bɛ kɔn bato kɛli ɲɛ wa kadhalika bayyana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam o cogo kelen fana na alakiraba sallallahu alaihi wasallam fana y'a bangi ay bangini ka fadla al-fiqhi wa mawqifihi fi shari'ati fiqhu kala a jɔyɔrɔ a n'a bonya alakira sallallahu alaihi wasallam y'o bangi ayo sharia kɔnɔ a b'a fɔ an ye halisa kɛnɛma nasila kɔnɔ muhulumandenw man yuridullahu bihi man yuridullahu bihi khayra ni Allahu subhanahu wa ta'ala ni muhulumanden min ganu ni hɛrɛ yufaqihuhu fi dini abo tigilama faamuya diinɛ na ni masanuma ninnu ni dallu jɛlen ninnu de y'an bila fiqhu kala ɲɛɲinini na ninnu de y'an bila wuli ka jɔ la ka minbaru sigi alisilamɛw ye ka fiqhu kalan fɔ alisilamɛw ye basabu an dilen tile min bɛna kuma b'a dɔn faamu dɔgɔya sababu don o de kama an b'u dɛmɛ an seko damajira bɛɛ la k'u nɛkɛ an seko damajira bɛɛ la bonya ani karama kɔnɔ jɔn tɛ se min na i tɛ se k'o kɛ an b'u nɛkɛ an seko damajira bɛɛ la fo an ka fara ɲɔgɔn kan ka don dɔnni darapo jukɔrɔ fo an ka fara ɲɔgɔn kan ka taama dɔnnibaw nɔfɛ barisabu ka Allahu subhanahu wa ta'ala bato mazhabu kan o ye kuma sabatilen de ye ka bɔ dɔnnibaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnni sidɔnbaw ko al-ibadatu bila mazhabi ka Allah subhanahu wa ta'ala bato k'a sɔrɔ mazhabu t'i bolo ko akhtaru bid'atin nas'at fil islami ko nde bid'a yɛrɛ la cɛjugu ye min sindira silamɛya la basabu a dɔnnen don k'a fɔ ko maa tɛ se ka taa dugu la fiyewu k'i bɛ se secogo ɲuman na ka sɔrɔ i t'a dugu sira dɔn f'i ka sira de dɔn ka sɔrɔ ka sira minɛ sira bɛ jira de Allah subhanahu wa ta'ala n'a ka bonya ala tɛ tɔmɔ Allah subhanahu wa ta'ala n'a ka kɔrɔta maa tɛ sogo ka Allah subhanahu wa ta'ala ye i bɛ Allah subhanahu wa ta'ala minɛ dɔnnibaw dalanɛ de kan ni alakiraba kun bɛnna tile la i kun b'a minɛ ayiwa alakiraba la nka ni alakiraba ma ɲɔgɔn ye tile la alakiraba taatɔ ya ayiwa diinɛ kalifa dɔnnibaw ma ka taa ulama waratatu anbiya dɔnnibaw de ye nabi ɲumanw tiɲɛtabaa ye ka tugu o dɔnnibaw nɔfɛ k'olu dalakan minɛ jango i ka ala dɔn k'a kira dɔn jango i ka se Allah subhanahu wa ta'ala bato cogo la bato cogo ɲuman na hatimun lazimu o ye jakuya bilen de ye wa o dɔnnibaw olu la maa ɲɛmaw alakiraba n'a ka sahabaw kɔ donnen kɔfɛ olu de ayiwa alimamba maa naani ye ala sara ture ala ka n'a sara kayira la ala sara ture ko hum ruwatul ahadisi alakira sama ka hadisaw lakalibaw do ruwatul ahadisi hadisa cɛw do ninnu de ye muhulumanden wa a'lamul ummatil muhammadiyya muhulumandenw na dɔnnibaabaw do ninnu bɛ muhulumanden tɔw ni dɔnni cɛ sahabaw tɛmɛnen kɔfɛ ko bela niza'in wala mudafi'i hakilima tɛ nin sɔsɔ hakilima tɛ nin kuma in ɲɔni ni a fɔra ko a ye tugu dɔnnibaw dala ne kan ni alakira ko ten ko ni muhamadu sama bɛ taa ka diinɛ to dɔnnibaw bolo o dɔnnibaw bɛɛ lajɛlen la maa ɲɛmaw o dɔnnibaw bɛɛ lajɛlen la dɔnnibaabaw olu bɛɛ lajɛlen la alaɲɛsiranɲɛbaw alakira n'a ka sahabaw kɔfɛ ni maa y'olu tɛgɛ minɛ ne hakili la o tigila maa ye baara kɛ bɛn muqtada qawli shari al-hakimi muhammad al-mustafa sallallahu alaihi wasallam ni alakiraba ka kuma laɲini de ye masahabu ko dɔ dalu ye nin de ye masahabu minɛni ye ayiwa a sababu ye nin de ye n'i y'a kɛ ko bɛɛ k'i ta fɔ ko in na i n'a fɔ kuma min bɛ an ka jamana laban na bi ko bɛɛ bɛ se k'a ta Qur'an na ko bɛɛ bɛ se k'a ta hadisa la ala ka dɔnni gɛtura ala ka n'a sara kayira la Sheikhana Muhammad al-Mustafa wage Sheikhana wage ko ye tulonkɛ kuma de ye ko kɔrɔ ye diinɛ ka tiɲɛ diinɛ ka yɛrɛkɛ masahabu bɛ kɛ 100 a bɛ kɛ 200 a bɛ kɛ 1000 ye o kuma don dɔ la silamɛw b'u kɔfa ɲɔgɔn na misiri kɔnɔ ka ɲɔgɔn fa e b'a fɔ seli la ko nin de ye tiɲɛ ne b'a fɔ o ye nkalon ye barisabu ne ta ye n da ye min ka di i b'a fɔ e fana ta y'i da ye min ka di i b'a fɔ o kuma n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ sa tiɲɛ ɲinini kama don dɔ la an b'an gwada ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn fa o ɲɔgɔn fa de daminɛnen filɛ fo silamɛ jamakulu dɔw subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala ka hakili ɲuman di an ma a silamɛ jamakulu dɔw awwalul kitaba u ye kitabu fasani u yɛrɛ ka fasani cogo la u ye alakiraba ka sunna fasani u yɛrɛ ka fasani cogo la fo olu nana jigi alisilamɛ jamakulu kan asilamɛ minnu yu'minuna billahi rabba u dame ala ka alaya la wa bi muhammadil mustafa sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa imama u dame alakira sallallahu alaihi wa sallam ka nabi ɲuman yala u dame ka ɲɛma yala k'u sigile t'u ka du kɔnɔ u ma min u ma bɔ yusalluna wa yasumuna u bɛ seli u bɛ sun ayiwa kana jigi u ka k'u minɛ ni ayiwa maramafɛnw ye k'u denw bɔsi u la ka taa n'u denmusow ɲini ye ka taa denw furu ko den ninnu ye kafiri denw ye ko mawla t'u la ko tigi tɛ u la k'olu yɛrɛ ye den ninnu mawlaw ye olu yɛrɛ ye den ninnu tigiw ye olu yɛrɛ ye den ninnu cɛw ye
ne ngera jamana mina ma min balo ne nyana tile mina etna don ko o wati la sa ki bolo chori donba do bolo ki kwa fa donba do ka fini kuna ka to no fa sa yana sa ka si metna do ko kara ku yayi assalamu ay to nga hagil so ko to la ay to nga bolo chori mazhabula mazhab malikiya de farafina tile biya van ma famba ka mazhabu yi an mazhabu wora ma munum banjela anyine do ufaddama kelate woyote ka mazhabu kala da mai ka do la kunta hanbaliya tafaqaha fi mazhabika ni kera ko ya hanbali maye eki ka mazhabu kala da mai kashi don o yoro de la ambi be iba fo ne ka mazhabu ya fota ne fana ba fiye ngone fana ta ya fota haza sahihun indaka ninga kene e yoro haza sahihun indi haza masaha indi ni min gene ran ne ra yoro o kuma sisa ngoni amba don ko ne khilafu rahmati de aywa hina fonyongo ami nyombu nyoka ami nyon karama oka ambi balo oka ambi fatu oka o choko kele de la almasahib wal arba'a hikma ilahiyya madhabu nani ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kodonde madhabu kunga tia don shido mo ya fanyi madhabu tiama de pembe mais Allah subhanahu wa ta'ala ya bedda ko doni ndoni ka fati ko kunde fendo ote wala ma ukundo aywa ala nya siranya baw kundo ala latigara la de ni nani de ka ke siray ka taali Allah subhanahu wa ta'ala ma ay to nunu bele jele datu ko ni nani de turabi aywa fi jami anha al alami jin fandan nani fe manata jin yoro ni ko silameya kitabu iba soro bi pumade ala mazhab imam al-a'zami imam abu hanifa ka sira wa mazhab imam dar al-hijrati malikun an saka sira wa imam wa mazhab imam shafi'i ka sira wa mazhab imam ahmad bin hanbali an ahmad bin hanbali ka sira nazira nani ni fen da ala insha Allah ta'ala anta ala khairi ebe heraka wa ka sira abi si alama amba nyini beki jaka ndefamu mazhabu yara kirunisa ka fo ko mazhabu ko te kunye ko mazhabu ko bid'ah ko bebe se ka ta qur'an na bebe se ka ta hadisa la ko mazhabu ko kunde alkal satamatle subhanallahi islamu abi nyini ni digila mo fe ko sabali dama o ka seki kalama ko cesel ko kalanke mazhabu kunnan ni herami islamiyala ni yo bo islamiyya yara labbi e ki sigi ki mirbane law faradna an al mazahiba al arba'a kad uliqat nanya kebbi ko mazhabu nani datukura akitabu tikala ambe se qur'an tafsir nyuma ma cogodi am se hadisan nyuma ma cogodi ka soro amba fu bukhari ko muslim ko bukhari ya min malik ibn anas dila am se ko mabile cogodi okuma amba don ko ni jema kulu dem so ndo dama o makko faamu nga salama wudu ambal mawdu an jinji wudu am ala de deli allah subhanahu wa ta'ala kanu kana allah subhanahu wa ta'ala ka hakli nyuma di uma fu ka seki kado tahta liwa mazhabi mazhabu do ayo darapo jukoro anga jega ke fakele bakale ka allah subhanahu wa ta'ala batu allah subhanahu wa ta'ala anta waliyyu dhalika wal qadiru alayhi ala ibsi ola ambaji ni fa ala iko ke muhanna mandumi qala al muallif rahimahullahu ta'ala kitabti ko allah subhanahu wa ta'ala ka hinabe alaka geturaka ako wa shakku fil hadathi min ba'd al wudu musayqinan lam yunaka yanqudu kon mami nas sikara sofela min ba'd al wudu isilji tale ko fa musayqina dangania yara nyeka lam yunaka yanqudu nasr la sika ke daga tigi furusiri o koray munye nati ka sika mancanka damateme ko sika mina ya kasisan abaka selice wal madhi mujibun li ghasl zakari ay mazu fiye wala da temenena ko mazu bora ila mujibun li ghasl zakari ko bi aywa chela abi inyefela abele jele ko li zakaru fa bele jele ko li ka damina du ngona fa ku ka be ko ka je abo wajibe ika walazati soghara bi kat tafakkuri mazu yere ko bi boni damu fitini de damu bilebile ba sendala ina fo tashi ki miri fi mahasini zawjatika e furumso yoronyu mauna ambo foka faraka silamiyat te dore doni ote silamiyat ta don ko silamiyat be miri wolumso la silamiyat be miri de fi mahasini zawjatihi a furumso yoronyu mauna barsabu furuye tangade al silameka abi nyiko dala surnya ni walita e iba don ko ni nyana do be nerefe alaka hakili nyumande amma wa mali muhdithin salatun aw tawaf ko sofetigi mami ni aywa ay sofe ya soro ko selti daga yeble alkabala melkelti daga yeble wa massu mushafin walaw jillan anaf aywa qur'ana gafe qur'ana hijibu bi warada kene gafe ko masalelti daga yeble walaw jillan anaf halna ye bere do detta ko keka aywa akorta kabo keka ta wati ben sharia la walaw bi odin ghayri juz'in mu'zami lil muta'allimi aw lil mu'allimi qur'ana hijibu bi woro kam makala kasro seliti la salame che wal maslama muso aywa haramune do ika fona kera tlayoroma doy aywa tlayoroma mi aywa asabeme papier ka wal ma asabeme walanga o talibi daga joninye al mutaallimu karamuko
min na bi qur'ane walata wala ma bi qur'ane ayo papier dengel devlata qur'ane fandota ka kalande kalala awil muallimi ayo lil mutaallimi kalande min na bi qur'ane sabe walaka wala ma ba sabe papier ka awil muallimi wala ma karamogo min na bi qur'ane ta wa yusahihu lil tilmizi ka kenaya kalande Allah subhanahu wa ta'ala yi sonoya ke ulu maflay o kam maka qur'ane fandola sawa'un kana lawhan aw qirtasa akira aywa wala de kaw wala ma kera papier de kaw abid daka ulu yow kam maka qur'ane fandola ka sura saljita ula sharhun latifun al abiyati bitu munun temena iye sisani nya foli doni uluka ma isali habil adillati ko kokorma dondoni dallu ya hamal khulasa ka sura ka ay dakunya damado min fo ka kise fara ñonga ka ki tege am sorga dugo ke ñoñe bel ikhtisari amba zeko belejele ke mo ko kundala surinya ya umma nafuhu al qasya wa dani jango an nafa aka yoro janamma min yor ka jan donna aywa o kan yoro sorala aywa min vana aywa kundala surinya na donna o fana ki ni yoro sorala yani kitabtika layni anna man shakka fi hadathin asghara ni mami nasikara sofela mi sofen jini aw fi taharati wal hadath ma'a wala ma sikara sanuyanis aywa sofela ñonve aw fi sabiq minhuma wala ma sikara uflala min gona ni seliji konta sabatira selita rofleni jibone do yoro lo yoro nyigine do asabatira ni seliji koninda wando na nyekena fana aflala ne ko jumede kara jumenye ni sikara ola ni masaka dangania soro aywa sanuyina seli min tara o chena wala me kun kadistan ka ho shakku atigala maka soro sika kende ka aywa sika kende banay ala wafo de mako sika atigala ma fursiri fa alayhi an yatawadda an Allah alayna imam bal makan bal mumsabi abin ni fe ka seljita wa illa fala shay alayhi ngani sika imasse bana yoroma atigala maka sika damata mende aywa ma sika ndika sababi ka selije foyti nyini atigala ma fe dalilu qawluhu sallallahu alayhi wasallam kitabtika kuma dalu o kuma ina ko ala kiraba ko idha shakka ahadukum nawda lakal zikra fi salatihi ka to ka sella falam yadri ithnain salla am thalatha ama da ifla de selwa wal masaba falyulaghi shakka ko ka sika kiru wal yabni al yaqini aka jod danganiyaka sika kiru le de nyinne do watibe ka jod danganiyaka ni sika dama temena na kera banaye aywa abi selije wa qala aidha kitabti ko kokura aka dallu ko aywa dallu do kokura al kiraba ka hadisay الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة كو خيالو بنا چema خيالو يفيدو أن يفولك جل بمنغانا أبا كومنا فول حليادو بنا مانفيما ميري شيادو إبي سيكيلي كفيدو يفمي ni atseka ke hakikatan ngabe jirila ko de kera ka sorama ke ina fa misalu yala isikile ibi to ka balaki yere ye ni dusukun ye miri damine ibi se ki yere ye ki sigile tu ka sogona malila ya ibi yere maganya manaka ibe ka munumu aywa maka mbolo nu nyonyi iko mba don ko kata maganya manaka ki sigile tu ka so ka sori ma visa ta ima do avion kono e ma wori boy ibado kono ko wata hakikai way musahilu ye keto ko tola nga khayal de to ko jira mana ko nyuana de to kana mama aywa ka to sella abi ke atigala ma nyekoro komina fo fien fili ya soro alakra sa sama de ya neme alaka bay angara mo koy ako la yan sarifo ko atigala ma kana aka seltiga de hatta yasma sauta faka mangame aw yajid riha wal ma aka aywa kasado soro rawahu al jamaa illa tirmizi sunanu balajale sunatu bayna lakali hona kar imam tirmizi walladhi yujibu ghasl zakar kullihi aywa fem bay wajibi salamaka ka fo ikini aywa cheka ko ka zakaru no anya fala aka fa balajale ko aywa no mazuyi aywa daliluhu ma marra fi hadith ali karramallahu wajhahu الدليل يمين تمنى علي بن أبي طالب كحديث لا حيث عمر مقدادا رضي الله عنه إمام علي مقداد بن الأسود يا مريا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كواكتا على كرب نينغا أيوة نينغالي دولا كان جابي فواي نينغالي ما بسامة كي بورانا لما كان بنته منه أيوة على كرب سلطة دمسو بي علي بن أبي طالب كنا فرلا أيوة وديا بلا كمقداد بن الأسود دو أن على كرب باتشي مقدار nan alkarba nyingali na kone mami ni mazuyu na nama ni jimisen bora atigilamana aywa yala akakanga ke chogodi fa ajaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alkara miqdadu jabi ko atigilama yaghsilu zakarahu abache ya fa belejele ko alebu fa be abo belejele ko waya tawaddau absarka seljita rawahu sita
aywa sunna kitabu wore ni lakali kitabu inna cogo ya fana abi fedo fo anyi alislamu aba jirana ko dine bi bara ni bonye dine bi bara ni karamay dine jome same de ka ali ibn abi talib de ni alkara sama wolo dem so sayyidat fatimata sayyidatu nisa'i muso kundigi ali ibn abi talib de no be furula aba feka aywa nyin ngalike nyin ngale membe ma manvi dugo yoroka a alkara kiray nyin ngale ka alkara badama de langa samena ay ma do an alkara bacce same de ya sababu yi ay nyin ngal ken bunyin karamay assalamu ni jugu nyumonde alkara ka sahabaw amba famu uka tabolo la nyine do anve angal la degal ken alkara bay kala degal ke ni aka sahabaw yi fa'idatu ni fayda as-salasu na fara aywa fuqaha u fa ko salasu namba fama bama ngana ko nyingene kunguru wal musalsir wal mustarsil bi nafsihi o ye jimi nabi bawli mi nabi jingina yere be la qasdi kasrima dabakama na'udhu billahi minhu am ala dil ala kan kiska ndanga wama wa yanqudu in faraka akthar zamani ni aywa abini ma aywa ati nabi ni ma tini ma wati ika wati fambala wala zama aqallahu abina wati sodogoma de la abisaliji o kore nanani manja abina ima kwani seti abina ima nga abina ima wati minuna o ka dogo ka teme akan aywa nabaliya watika o kuma anyinne do ifa nawo na ka don ka bi kasali kurata fa in lazama nisfa wa aula aljulla aywa fala yanqudu na ko ngera kwa bin ima ka wati famba de la ika wati tlanje wala ma wati famba o kuma ananiti kasali chembli ايوه الا اذا قدر على رفعه فناتك لما سير اكورتلك اكون من نكا تشا تشوكو منيو بيبول ميم سكا كورتا او يغتفر له زمن التداوي اتك لما بواتي من كا ير فركه كبو نينا كنغرولا سلاميا شرابي يا فاما او واتلا وقوله وما لمحدث صلاه الى قوله ولو بعودي كتابتي بيتو دمادو مي فارا نيونغا سيسا abetu damado ka damene aya fanye yoromena koni sofe mame zora selti dagaye foka tase ati dagaye ka qur'an ta ni bere ka sura seliti la akala yini yani kullu ibadatin mashrutatun bi sharati bato ni sharti bi ala bato ni saka kanen sharti inde yahrubu dukhulu fiha qabla as-sayfa idhalika sharti kaddo bato ina ka sura mo sharti inda fa o haramu فلذلك يحرم على المكلف ودل أحرامنا دو بالكوكا أيوة الصلاة بدون طهارة أكسلك سورة سيدي تعالى وكذلك كل عبادة كانت الطهارة شرطا فيها بتو نسانيا شرطي على وكل حرام يامبيكا فيك سنيا سبتي كالطواف إنافو الكعبة الملكلي ومصر مصحفي إنافو أيوة قرآن أيوة هجب بورق في مسالي لي الكريم من الدين قف بلي باي وجزئه أنا تلنجدو ولو هي أنا ولو بعودي هل ياتني بري إلا بضرورة التعليم فناكرا كالانديا أن كالانغرا مغيا نو ضروري فإنه يجوز للمعلم أبدك أيوة كرمغي المصحح من بي قرآن الكنية والمتعلم أن كالاندي مصلوه القرآن وكقرآن ولا مسالية ولما أيوة أسبب فرده بلا وضوء كسر سليتولا لكون هذا الدين دين يسر لدين عسري kadam munga salamiyya dine Allah subhanahu wa ta'ala in dine sanama mi nga ngar sagay ad-din alladhi khatama bihi al-adyan dine min dine to dafarani ay amo fa salamo aywa bela jele ki hagli to la be ki hagli to yerla ngalo ngam be jamana labanka al-islam aywa salamiyya khatama li sa'ir al-adyan dine to dafalado dine waratna al-islamiyya ko fa ble kira waratna al-kira ba ko fa ble nabi manna al-kira ko te sallallahu alaihi wasallam khatima bi an-nabiyyun nabi mon dafara nene muhammadu ye akuma samia dina min ala yo ka dina labay ka laba ko ka angar sagay dina nyen no ya dina gele ta kono o de la ala ni no ko nge kala mo gon kala ndey wa adam qabul as-salati bila wudu'i ka fa ko silti min fi saliti la adallu doy al karaba ka pumay la taqbalu salatun silti min ya ghayr tahurin saniyate wala sadaqatun ala tasraqa ya al karaba ka dinena allah subhanahu wa ta'ala tasraqati shimine min ghululi min baragani man nafulula ani man nafolo sorole yana ka sa tla yorola ni may fashion yana alato min ahmadin lakali muslimu ya lakali aywa al arba'a aywa kitab tigina ni fana ya lakali wa hurmatu tawaf bila wudu'i ka foko tawafu fanati daga ni seliti la kitab tigi yo kuma fo aka dalu yemunyi mara wa ibn abbas radiyallahu anhu aka dalu abdullah ibn abbas ka hadithai at tawafu salatu al kabasa tamakko amande ma ko anga don ko tawafu ye selide illa anna allah ta'ala ahla fihi al kalama فودما الله سبحانه وتعالى كما دكا توافلا فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير حجاجه هيجي ديو
alakira ladili ke ko ma min mana ki to tawafu la kana puma foni puma ne here kana foy buida fi here puma kan ba saba donc kibe ka sili ki to seli kono ka puma jugu fo o te jugu nyuma nyaye seli yem munajatu de bayna al abdi wa rabbih joni adaba macce ni dona seli kono sira ala nyaye ki dusuko nyi ala may ka ketani ka fota beka ke ayo allah subhanahu wa ta'ala ka jena at-tirmidhi wa ad-darqutni imam tirmidhi len lakali imam darqutni fanan lakali wa hurmatu masal masahafi qur'an masali ali fana haram yali o dallu dabtigi ya fanya lakhdar kono ayo ajuzu ana lahu o dallu ye mara wahu abubakar ibn muhammad yamin lakali an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaba alkraba ma kisin neme bama annahu kataba ila ahli al-yamani ko alkraba sabani ke kata yamani ngawma ka balone to ayaka rijalun naqalati wele aka sabani cew alkra kundi sabani ke nakini mbole allah dira ka boma wala takhutuhu bi yaminika idan la ratab al-mubtilun alka satuma sabani cew de babulo ayolu wele ku yamaru yaku ka sabani ke batakila kata yamani o bataki konna puma do alka satuma ko yamani ngawma ko la yamassul qur'ana illa zahiru ma shikana qur'ana masaliyani bole fomma min gasanu an-nasai imam nasai lakali ad-darqutni imam darqutni fana lakali wal bayhaqi imam bayhaqi lakali wa qad warada mithlu dhalika aidan o nyana fananana ani ibn umar radiyallahu anhu qab abdullah ibn umar ma allah subhanahu wa ta'ala ka jebe ka bon sahaba geturama wal khulasatu fi hadhihi sisangoni hat saw jori yedda lu ko korma dondora lak dar tigi dalane sanuyara aka bigi sanuyara ya do koni ko ama mani anni do ngoy ayemi vo ayamina ka lak rabbama ayemi vo ayamina ka bo hat sakkena man nasula aywa ayamina ka bo qur'an nasula nene vamuna ambe puma faranyonga kamsenya aywa ka pmbaya ka dima ikaseka aywa barakani aye ke to ko nyumana aka puma inna shakka ko ngado sika fil hadath sofela wa fi waqtihi an sofa sarawatila yanqudu alwudu ako be seliji ni sikara sofa yerella asarolna sorbaliya ni ma dangani soro seliji cena ye dangani soro sofa ko kera nga ay seliji de konwa wala ma seliji de nana aywa akofe wa o sika de sofa sarawatila o fana be seliji wala mazu ako ngado mazu fana jimisen mi nabi bo aywa salamena mamina ni yimiri aywa cene muso yala ni miri kundala jena ko jin ko aywa yo jibo ghasala zakar kullihi ko cela ko be zakaru belajele ko wajibiya wa ngado fana wa kullu ibadatin muta'allaqatin bi sharti bato nadlo me sharti dola yahrumu ash-shuru'u fiha kado bato ina haramu me بدون توفر شرطها كسر إما شرط اندفع لذلك يحرم مس المصحف ودلا قرآن مسالي لفنا أقوق فنا حرام من دون الوضوء إن السلج أيوة كسر سلج متى ومس لوهه كوا ولا فنا مسالي البتي إلا للمتعلم والمعلم فنا كرمك عن كلاندي للضرورة ضرورة أيوة ضرورة كما والله سبحانه وتعالى أدرى وعلم الله سبحانه وتعالى دباشدون أدون به الله سبحانه وتعالى دلا السلام عليكم ترتقي على كناصر كيرلا أننا نسلجي كدكني تكون يومنا وقال الشيخ رحمه الله تعالى تقربك الله سبحانه وتعالى كهنا به تقربك أكو هم الصبي كالكبير فيه وإثمه على مناوليه كأنغا دون قرآن في مساليالي كو تقربا أن الدمسني كلو بلجلي كان أولا ني أيوة دمسني قرآن في مساليا كو بجرم من زرقو بأدبادك وكل من ولا وضوء إن صلى نما من زلك أصر سليتي لا ففاسق لا كافر في العالى كنت كلا ما فاسقي أيوة كونغا كافر تبما سكرت ليلا مم فهمن بيتوينا ودي أنغاد دون كبالكوني دمسين وبلج لك كنا جرم الصر ليلا قرآن مسال الله في جرم مين دمسين بو صر وبما ما كا ما مني تكو كقرآن دمسين ما نما مني تكو كسلفنا كأصر سليتي لا بعد سماع خطاب الله عز وجل على كبما مني كو كأنغنا سلفنا سليتا وتلاعب بذلك الأمر الإيجابي أي كلوك أو أيوة ويأمر يا واجب يلينا من الله تعالى من أنك الله سبحانه وتعالى يرى وانتهك هذه الحرمة أين حرمة يفنا فرة وترك الأمر به إنكارا أيوة سلجي تلتوي نعرو لك كما سلجي كوي رتشين كولك سلتي فهو محكوم عليه بالكفر والعياذ بالله سيريا بكيتك أو تجلا ما كان كافر الله سبحانه وتعالى كان جيسي نانا تجلا ما يا أيوة سلجي توي دي ها أيوة سلجي فيني كما لا إنكارا نعمان نعرو atigilama ka aywa bara indase kafiriyama kitabu nazimun ni aywa kolotigi fora nyongo na angara mogo ni jogo kelede do ibn defam khalafa an-nazm rahimahullahu ta'ala bil adabi fi dhalika bi qawlihi fa fasaqun la kafirun fil a'la ay jogo nyumanya ladabuni bunye kono akwa korekema ko neka pmani neka famini ka famu fo nyongo ya
e ko koni ngeba e kafiri mami tuga sele maseli ta ko e kafiri ne fe na ma kan ngaroli kama fa ya ka seli finyeli kama abe jete silame fasike de nga kafirite wa akhadha al-allama sa'd ture jazahu allah anna khaira wa nawwara darihahu alay sa'd fana minanike ni aywa ni makanu no nyebel ji hatte ni famvla bay sa'd fana ya jira natigla makal li tikadu te kan nganiyete aywa selji nangaroli fo seli finyeli de do opma alhamdulillah rabbil alamin atiki kera fasiki amaka kafiriye amba andisi gochi ni sa'd na nyana wi amdu go ke alako anu na nyana wu chaya angela nunu de anga karamako wi farafina dona bawdo amba andisi gochi nu ye jin an lahara wal khatt yabqa zamanan ba'da katibihi wa sahib al khatt tahta al ard madfunu wa yasabnika wa kasabanu tura ngu yaru dukura allah ta'ala ka hina ula allah ta'ala ka nyiru deme alaka ambal salamaka alaka fatu al salamaka barakallahu li wa lakum fi al qur'an al azim وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي يلياتهاري المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما